ayo batur sarere sujud ke Allah Ta'ala, sujud Allah Ta'ala. Orang bebarengan rampak kirining umat Muhammad, kirining umat Muhammad. Amalkan rukun Islam dan tinggal rukun iman, dan benar ibadahnya nurutkan aturan salat lima waktu kurang wajib digugur, membaca pula kalangkung sababur terlinggung. Lamun solat berjamaah kesantu rea fadilah, menang ganjaran hati undang sholat hati. 27 pasti jalan adukan tapi adukan tapi sorangan itu kemon hati kemon hati Majid barang karungkung sayang ukur sholat rukun, sayang majid barang rukun ganjaran dan rukun iring silaturahmi beringalam sunnah Nabi, barengan sholat ilmi awak hati ngaji. Ulang kudus sayunan kurareng ewang laksanakan kebarengan orang bodoh sayun kurareng ewang masih kita makmur kawan cahaya nampur bulan jalan lomba batur derajat naik meluk ayo bangun saya sujud ke Allah
Oh,